me wo bibia kwa ba e de ba nature in tree adom yembiem nyankopon adom yembiem ye duru bosomi a ye frɛ no ahinemi emu mesre se enene da wo hwɛ ye mfoni ene ye adesua yi bia na wani gi ho a di achi subscribe like titru pa ni YouTube no wo mo a subscribe impo ye nu 100 ye nu 1000 ye just 300 and something enumpo na ye old channel ana me convert ye de ye nature in tree ti mesre mo se ne TikTok ya do so a ye bro 5000 you see I was 7000 mo no mesre se enka ye de odo no ekwa to so e YouTube na de ntia mesre se ye nko subscribe to YouTube no and then say me share project bi ase enema yesua wa ha ni nyina mi kruchire e de aye nwoma nature dictionary any textbooks a e de be ma a school for a wo musua twi e wo won school mu free of charge and me madisre any mani swadi hunu ni say enka sika kakra ye benya e wo social media platform ase no enu bi enanka ye de ebe so sa dwumedi ase printing of the books no any distribution ne eho akade nyina eno ne mani so ade hu sebe machara de pen me o chire ni I have a master's in education ade chire ene mabunu ne nkodaada ache yade a ehu hia me epa na sebe ye de ye nam kwan so esi kwan so a ye kɔ ye nyini ye nsan nye enkola bi na mmom ye ma wo mo eba no ye man keto a wo ba ene ye wo faase no wo eba no won adesua ene sɛde ye wo behu eniema a etwa won ho ahia e wo won kasa mu no eno ne me da ye so ene mani so ade hu intimi so sɛ wani gi ho a ɛya misrewa ko YouTube na monko subscribe na monhwɛ videos sisi ana ɛhonom na me de yemfoni ne yadesua ni nyina ebeko na obi 8 ya me na so say TikTok ebi mutimi ba live ebe nya sika minim se de yesi ye no se obetumi aboa me a ni nyina ne say ye pese mo so ya sen ni etumi print books yi na etumi nso ekoche ewo Ghana ha ba bia mofra esua twi na nyaade a ye pese ye ton dabi nyaade ye pese ye ton ye pese ye che edema yemma ye ofa asenum ye nwanum keto a omo eba be da mase se mase na mo be ne saa me number enso wo ho obi wo akwankyere obi opese ode eboa obi wo adwenkyere ebi opese ode boa ema ye dwumedi ekọ animu a mesre se ubetumi afrɛ me ana obe WhatsApp me na wade adwenkyere ambeta sebe obi ni wono ma wapa nyansa ana adwenkyere ho yesi se o pa de enso e de a bresebe kotokwa yenye wabro you ane na maka we manfa we se ntwam no obi bisa se ada na menye other languages isa nse meye educationist enye tribal sem na memeye kasa mete ni mitimi kire no na mede eye ade ehu hia se kasa wote na wotimi kire ohu yie no obetimi de aye mimiti we meti enkran kasa meti aigbe meti akuapem eti asante twi ana twi na esanse bebre na ehye yempage yase na yeye akanfo na eti twi nti no me se hano yebeka akan ana twi nko a Ghana National Journal mi page ba ko a eho no nso yeye nature adesua ni bi wo hono be no de ye kire nature no mu no iga ewe twi no ga ewe twi eye kwapem twi asante twi ana me bompa ya class meeting de Hausa account you me bompa meeting de Hausa account ti ho ne de wo ye nkanani wo ye igbeni
na wo pese wunya sa adesua ya ukọ Ghana National Journal eno nso wo TikTok ni YouTuber ubenya ne yesu nyina in sa kasa no enso ya se no de meti na metumi kire kakra na ya se me ye twini na me ye akanni ni de aha no eye designated aha no ye de sia se ye de be kire twi nkoa na ye wona bebre ba cartoons ni niema e kire we ni nyina so ni nyina e ba ti misre mo nko ba bia mo nso masene you say de misi e kan no esa say aha say eye twi nti say twi no nso de ye wasante ni ekuapem ni we eye ni yitimi de assess ni yitimi de assess obi be twere say adan na twi no mi chichim me pa chawo minim say achim wasa de nchira asante ekuapem Ghana bebre na ekatwi nanso de ye manketwa no school etumi eye won sohwe e wo ho no eye ekuapem twi ene asante twi saa twi mienu wi ena yetumi assess enkola e wo ho e wo school eno ntina me de edin ni ye ta eno nkyere se sebe twi na meka no eye asantefo enko adea anase ekuapemfo enko ade da bi entisa ebi wo kwan pa onye okani enso sebio manimu a oti twi eka twi num twi enu nti homa yento